ari hambi yachaykunata mi rimarishpa katigrinchik mashi Carmelita. Ari mashigukuna alichishiguta charipaychinachu shinami ñakunan kay pachapika hambi yachaykunamanta rimarishpa kagrinchik ashtawan karin chichu mamakunapa ima shinata hambirina kawkunamantapash riksishpa katigripanchik. Ari shinami kapan mashikuna shinakashpaka yaypi yapankichik ña hipallakumanpash kilka mushkatapash kilka katishpami ña katigripanchik shinakashpaka ña rikugripanchik mashikuna. Ari kaypimi ña kallaripanchik wiñay kawsay kamullamanta ña rikushpa yachahushpa shinallata rimarishpapash katigripanchik nachu mashikuna kaypimi nipan biksata hakuchina mana kashpaka sobar ninpanchik o sobada nachu. Ari chichu mashikuna ashtawankari ña chichu warmiku kakpika ña kimsa killamantallatami ña ashtawankari ña biksa yukakpika ña ña hakuchina kanchik ña wachachik mamawan rikuchishpa nachu pita kankayka partera nishpapash wakinkunaka riksinchik nachu. Ari mashigukuna shinallata pakarichik mamakuna nishpami riksik nachu ashtawan karin parteras niypika ña kay mishu shimipi nijun yuyashpa ña uyan shinapish pakarichik mamakuna nin nachu shinami kan unkuchik mamakuna nishpapish riksipan nachu o biksaguta hakuchik mamakuna nishpapish riksin shina shuk shutikunawanmi riksipanchik nachu mashikuna. Ari mashikuna ña chaymi wawata ashtawankari alichishpa ña katihupimi wachana punllapika ña hawalla tarita ushan shina hakuchishpa rikuriashpa kakpi nachu. Ari mashigukuna ashtawankari kay rikuchishpa katishpa kakpika wawa ima shinata tiahukta ashtawan ña chaypi kamashpa katin nachu kay mashina nipanchik pakarichik mamakunaka ña wawakuta wakinpika muyushka kan nin kinrayman kan nin shina chakiman kan chaykunataka ña aliguman churashpa katin chayka ña kamariashpa katikpika wachana punlla chayakpika paypa ñankuta charin nin nachu ña wawaka shina ñanda shina katinkapak shinapash kachun mana chayta aliguta rikushpa katichirishka kakpika ña wawaka kinrayman sirijushpa o chakiman kashpapash chaypi ña shinchiyashkami nin nachu mashikuna chay pachapi ña nanachikupira kayta alichinkapaka ñana usharin chaymantami biksawakunata likin nachu o mana kashpaka ña puntamantallata rikurashpa katichishka kakpika ari ña chayka mana chay llakikunata charinchu nishpami riksichin mashigukuna. Shinami kapan mashikuna ña shina kashpaka ña kimsa killakuta charipishata ña rikuchinkapa apapaychik nachu ama llakilla cesárea nina hukunkapa nachu mashikuna. Mashis, les comentamos que cuando una mujercita está embarazada, en este caso estamos hablando de la sobada, ¿no? Con ese tema ya. Entonces, cuando la mujercita está embarazada, desde los 3 mesecitos mismo tenemos que ir a ver donde la partera, ¿no? O algunos lo conocen como la matrona, también saben decir, ¿no? Entonces, comadrona. La comadrona. Esto le va a ayudar a que la mujercita embarazada tenga un poco más fácil el momento del parto. El bebé ya va a salir un poquito más fácil, ¿no? Entonces, para que pueda moverle, pueda adecuarle y pueda ponerle en la posición que tiene que estar, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta, mashis. Mashigukuna ari shinami riksishpa katinahun shinachu kaykunata wakinpika yuyaypi charina kapanchik shinapash pingan nishpa mana apan wakinpika manchan nishpa mana apan shinapash kachun kaytaka maymanta rikuchishpa katina kan wakinpi kaninmi nachu medicokuna kanin nachu ña kay ecotami rurana kanchik nishpa rikunkapa ima shinata wawa katijukta shinapash kachu paykuna kananinchu wawata kaytaka aliyachinami churanallami taka chayka ña hipaman ña ninmi ña kaytaka cesareawanmi tarikrinki kayka ña wawami ña shina tiyajun mana llukshinalla tiyajunchu nishpa ima nin nachu kutin parterapanman rikpika paykunaka ñapash nin wawami ashakuta lagumanmi suchushka kashka shinaka kaykutaka aysashpa ñami ña aligutami churarkanchik nin nachu shinallata ña kinsa killaku kawpika ña paykunash tiyachan ninllami nachu na ecota imami nishtinchu ashtawan karin nin warmikutami charikrijunki nin
ujarigumi kan nispapish nin ya pay mamakuna pakarichi mamakuna kaña yachan nachu imashinata yachan nispa ñuqaqa tapuriani nachu chay pakarichi mamataka imashpata manarapish wiksapish rikurikllapita chayta ninkichi niypika mana nirka kaypika warmi wawaku kashpaka kashna rumpagushnami nirka nachu ña imashina ña wawa ña viñarishpaka tijuka rumpagushnami tiyajun hari wawaku kashpaka kutin sunilla lulungushnami nirka nachu chayka ña chaypimi yacharinlla nirka harikuka warmikukaktapish nachu mashikuna Ari shina riksishpa katipanchi mashikuna ña yaypi uyapankichi ña kunanka yachapankichi kikinkunapash nachu hariku kaypi warmiku kaypi ña yachan imasha kakta ña villachijupan nachu shinami riksishpa katipanchi mashikuna ña kaypimi nin ukupi chiri yaykushkapa nachu imata kapan ña resfrío nishpa riksinchi nachu chaypimi nin shuk chichu mamapa ukuka ninan chiri yaykushkami kan shinapash chay kashkamandami ña wachana paktajupika kunuk yurakunawan Marco, Arrayan, Romero, aliguta shina armashpa alichirina kan nachu chaymi amuklla pascarishpa imata ninkayka facilita la dilatación hawalla wachayta ushanga nishpapash riksichipanchi ari mashigukuna shinami nin nachu chiri pasashka nishpa chaymanta mari ña pasto unkuna chayaypi ña nanachishpaka hukpika pundapi mamawukuna imatata rurankarka maymantami tulpa kimiriaklla kankarin nachu mana karkachu kamapi kichushka imapash lluchullataymanga mana charinchu kan ñukanchik runa yachaypika tulpakupimi kimilla kuchuran alipacha hatachin nachu hatanakuwa kilpachishpa shinallata kallanakutaymami kunuchin karin nachu kunuklla kallanakutami ña hawalla ña kutin washa sikitullupi paltachishpayman ña ruran karin mashigukuna ari chayka kunuchina mari nachu ama chiri kachun ashtawan karin paypa kunipanchik cuerpo nina junchi nachu ari chayku chiri yaykushka kashpaka mana wachayta ushangachu nishpami kaykunataka ruran kashka kan chaymanta nin na imashina ninchi na wachashka hipalla armanchu wachana puntallapash armachin nachu mashikuna chay kunuk yurakunawan armanami kan nin chaymi ashtawan karin ña imashina nin sikitullukunaka ña pascarita ushan nin amuklla nachu mashikuna. Entonces, Mashi, sí, entonces comentamos también, ¿no? Que el resfrío tiene que ver mucho en el momento del embarazo, ¿no? Ya que si entra el frío, como comentaba Mashi Carmelita, eso impide que la dilatación no progrese rápidamente, ¿no? Entonces, Mashi va para bañarse con Marco, Arrayán y Romero para que pueda facilitar o pueda cargarse de calor. Y Carmelita también nos comentaba de que antes, como vivíamos más con familiares cerdos con la tulpa, estábamos más cerca de la tulpa e incluso calentábamos un tiesto, ¿no? Tiesto, Calentando tiesto de barro. un tiesto de barro lo calentaban y le ponían en la espalda, ¿no? Por parte La cadera. de la cadera, ¿no? Shinami riksishpa katipanchi mashikuna ari yachahushpa katina kanchi nachu wakinbika ñukamanta kallarishpa shina kakpika ña imatashi shinasha imatashi ninga yashpalla ña manjarikunaymara rinchi nachu ñuka shinata yalishkani ari mana yarimanda o mana tapuymandapash nachu ña yachakushpaka ña kunanbika ña shuk wawata tarishpapash ña kashnami nirka kashnami shinana kanchi nishpapash ña rurashpa katipashun nachu ari mashigukuna shinami ña yachahushpa katinchi yuyarishpa katinchi nachu imata charinchi ashtawan ari ña kaypimi rikushpa katinakunchi nachu mikunayay hapichun nin nachu wakin mashikunaka ña chaypi kashpaka na mikunayachinchi nachu lanzanayan nin ari mashigukuna shinami nachu chaytaka imashinani ña mana mikunayachin millanayachin o nimata namunanichu nin tukuy mikunami aminda nin na mikunayanchu nin chaykunakapika
Ari imatata rurananipan Masi Humberto. Ari, kaypimi nipan masikuna chichu warmi ashtawankari mana mana mikunayachishpa kakpika llashak hiwa mikunatami mikuna kan. Kaytami nin verduras y vegetales nachu. Ari tukuy hiwaukunata shinallata mishki murukunatapash putan mishkiwanmi miel de abeja nishpa riqsincha nachu karana kan. Ña chay ukta mikushpa kakpika ña kay mikunayay hapishpapash katin nachu. Sumak pachamasikuykuna ari shinaka yuyukuna ninambacha ali nishpa riqsichin nachu kaykunapaka ña yuyukunatapash mikuna shinallata mishki chuspipa mishkita nin nachu ari kaykunatami ashtawanpachaka mikuna kan chaykunami ninanda yanapan nishpa riqsichin mikunayay hapichun nachu mashikuna ama tzalayachu nachu ashtawankari ña mikuyta katichu chay wachashka mamapaka maymanta pacha mutsurin mikuna nachu ña paytapish ña wawa mikushpa katijun mari mashikuna chayka imatata mikuchinga pay mana mikushpaka mana mikujupika wawa kachupashpa ninchik ña mikushpa katishpaka paypa ña aychata mari asha pishiyachishpa katin nachu mana mikupika chayka mama irkiyta ushan ña wawapish mana harilla kanga shinallata mamapish irkiyashpa katin chaymantami mikunakunataka maymanta pacha mutsurishka kan nin shinaka kaykunata ashtawa yuyaypi charishpa mikuchishpa kana kan. Shinami riqsishpa katinajupanchik mashikuna